Nilip constituency arlota inghan langbung dong nanglang rong araratum. A constituency tina long kili kahut kelangchari dunja phan polling officer atum bartanglo. Ingdeng Thomkep Ribhoi district amahang ke thegarni Katalon. Kardom Karbeng long life abirta long penajo Karbeng long adang pe abirta nang ke wan PG phan Elisami Juli baby non angton abirta chethan ponek sinan. Karbeng long ta ching thur dun olo pusi BJP atum kachipu. Bonta rongar loke kaching thur avele ave. BJP atum Karbeng long ra phan kachong thui Nilip MSC Pobitra rong pa hem thiku bolong ta inghan lang bunga towarsi rong aratum donang lang pasi katsa song atum pen pachini. Karbi Anglong Territorial Social Security Association mate katsa atum ahoga ha ko ansi BJP atum kaching thurasai kedeng ma puka homria jai mek dengsi Nilip constituency arlo mate abarim MSC Pobitra rong pi arong Panjan keda matowara long pensi ko anma peace and development puang thek lapen rada phan kachong thui pang thek daksi klang dak loposi katsa tum akoi kipi hadak rada tum pen therang kyang nunang ke thandu na tengke MSC ang hoi Pobitra rongpi ningkan follow kangni seta pinier ni ame thanga hem arong atowar anta black topping atowar anta ban thek thek pulote non ningkan pho pharman pahai duta kopia lesi rada tum longdum Lasing nona di huke nili bahawara pharman mesena candidate phansi pahai dun po pusi thanpon claim kita thek lok lok ke jo non ke jo claim pusonte la hai lang bung lang plate ke dun de da nang po ke claim bote ke arong arup se taklar et kar bo se do nang po setano ke claim ke da po si kachini ne da po si non lang bung lang plate ta pusi do nang bok lo dam nang bok lo ako arong arup seta la son si mane Ripaklar thek hedelo mane hemsule pijeta tangte lisin le pijeta tangte kepu ke Karbi Anglong aphan ke unutipik lo development ho ahin pipik lo pusipul hedi moseta ki develop ahin bangke thanga theklong le delo lasi non nangli tum patheta theklong lo kado gabe la sotwar ekdom gari pumat motor ke dam koda se kasik sak dopik la pe cycle motor ke dam seta asa bo kasik sak do lasi Ake develop ke daksi nang ditum bithe pe tha theklau lo ke di yo ko pc ki duma ko pc ka vi ma ke lasi Anparta BJP atumke kilik jongsi hided pulote keche so atuma phanta longle phelang kenam unaja kongamatsi pidet po lapen trading license anta pipon poposi star campaign along anta CM Dr Himanta Biswa Sarma rarma IPLong pangdak det lasi lapuan kap here memia porahut ejahak BJP ke kroya Karbi atumke kache job dunsi Ari kachar debdun tir labla. Lasi solang do East lapen West Karbi Anglong Karbi Ra Peace and Development penki ludun ber nangelo. Athe ko anse kaching thur laki ki phove katum si chichini loputa kat samai pu Samson inti lapen ari sang khotum jongpon. Tum eng se ke chilang nam jia phan nanta chipon ke chipon jia phan avar sayave to war ke no pen jok. Lapen lokachar li o songmar tum phan bari kha hot alang le tum ko ane ki dukisung langbung lang plet inghan la ka duka ve pen lang tum ko ane ki dukisung la sini le tum ke thek longa bangke alang li bangke asai chiklem ke dat loma pusini le tum hin pen jongpon meme lo ba arju meme lo ningkan phoang bong nang li ko dak si kam ke klem lo ko dak arada phan si nang le tum ke rap lo ko nat si nang le tum ke paching thur lo po bang sa lang le phan piniar ni bangke Arju melo nili tumahin penta. News report Karbi Anglong Live. Bokajan LA constituency angkang Borjan Bokajan Sarupathar Deupani Nilip Duarbagori lepen Socheng Dhenta la Troxy constituency along kebangji vosik ni phainer kebarni Karbi Anglong Autonomous Council MSC anghoi kilika pharman kepachun ponjia phan polling officer hodom Bokajan SDO sai healong pen bartanglo Piniada Porphai Kre si pen Bokajan Higher Secondary School along kedoan polling officer polling agent presiding officer
Methang apartment kitang ballot box, ballot paper, chiponsi, rai kom sai khilapen armuok so tum pen bar tanglo. Pini ke bar nang ko bangke jasmet ake hello kitang atuma phansi sikpon lo. Athe Halloween atum polling station atuma pora tengpen ke palipen vote ke jok arni thang ka siksa ka vidya phan pusi election monitoring cell pen than pon. Noon ili kitoker Bukayan Higher Secondary School dan school lo kadak tibanggi tarik merkep pada Karbiang Long Autonomous Council kilik pada election 2022 pada pon po kabangso ke padu pon dia pan pini pen kadak Bukayan Higher Secondary pen polling station pin pan ke pada pan kadak pan kelo lo itu malah alam tempat teknologi kamera person lo pai pasti lo lah lo cisik cedang bom lo lai non kedami kelo kedami tum side lo masih so election mate na so kilik kemesen pen ke pachun poi pasame lo kabe kachera pacheto dolo masih non kemesen pen to kabe to poi pan ada ini pen police la pen CRPF lapen election officer, polling officer, lason polling agent, laposon si dakado kami pakisi, doang dakado partak lo. Lason si tebok head kitang polling officer atuma bangke ke bangji vosik ni phai trok siar ni bar pon ring tipo. Bokajan penanan terang Karbiang Long Live. Bokajan Police Station angkang National Highway Thomkabra Sirkab Atwarpi Nijora Paralong Ihum PB46W0251 LP truck Guwahati pen Imphal Kiram Bomahud Kepachara jok Towar pen Chepharle phit Birta Kahumri Donahud Rat pen Kapachini Ponatengke truck Kedam Bomahud men ke khangone deda joksi Chepharle phitlo La sohu driver tum arengahu sonanglo Areng ke so tuma phan adungarai ke do tum pen Bokajan siet sialom ke so ke langja phan ponsi paklang damlo Kopai ke me laso kachingko ehud kithi ke jangabang abelang kachingko phira truck along hor ke pon pusi pachini ponlo Bangso birta Bokajan police atum birta longsi adima long an pale dampen doan asai claim ponsi kachingko phira truck phan ing thursi tovar piang bong along pen arai an ponlo Bokajan penanan terang Karbiang Long Live. Kiramtang Wosik ni Phai Pli Arni Ribhoi District Administration hin pen patir pi ponsi Meghalaya State arlo ingdeng thomkep Ribhoi District amahang kethegarni Nongpo District Library Hall along talon pon. Bangso ingdeng thomkep Ribhoi District amahang kethegarni katalon along Ribhoi Dorbar hin pen kachepatir pi pon along Ribhoi District Administration hin pen ta cherap chetodun. Bangso hud ning karong pen Meghalaya State Ribhoi District along ke doa karbia tum setame me thanga jutang jubat ke pachan ponji lapen pindeng sumpod kapache thang ponji aphanpura cultural dance marathon race pendanglok lun barim kan barim lapen kapathua barim chepaklang pon Bangso kachepati dun doa nang bong pen marathon race ahud ke hai pon laki ke cheng sianong e kachepalong pon Monas bongrung adun thuanong e kachepalong abang phu Emmanuel bongrung lapen ke thom angdeng anong e kachepalong pon laki Senmos phangchosi chepalong dunlo Bangso katalon pon ahud ke doa na karbia tungta ning karong pen talon ponsi pachun pon News report Karbiang Long Live.
Lason si Aryabhata Science Center Chinthong Block pen pathir bi ponsi rong karbi English MA School High School pen chenglok hamren rong supia longta World Environment Day pacheton don pen ongdung thengpia clean KE Assam Science Technology and Environment Council Guwahati alam toy pen only one out of happy and potsi World Environment Day mission pen talondun Thengpi thengprang votek voso tomon la pen lang ke do pir theke nonilitum ke do henlo mate only one art pot happy humpon se Assam angkang development block Pharohinira Krisir Cap angkang Aryabhata Science Center hinpen pir the det pelong thengpi thengprang arni ke the mate World Environment Day arni pacheton don si Aryabhata Science Center Chinthong block hinpen ta thengpi aklim DFO hamren akirapen aning kanwang ason ongdung lapen ason kapre ka thengpi kilir seng lapen athegi do thengpi edun labangso thengpi klim ke ponalong Karbi Unemployed Youth Association hamren subdivision committee atum pen chenglok rong arlo pinnangala sarpimar sarmar lapen kithurmi obiatum cherap dun rinti rong Karbi English High School lo thanbang Jagannath Nath Satami aninga rong pen pinnangan thengpi klim epon Aryabhata Science Maipu Joy Kumar Singh Haben Setami Thengpi Thengprang ke sompen kalananang ja phuthak lam thejai Halapu ASC coordinator Daniel Inghi penta only one art lapen safe soil phuthak ko anakenang sorma lam the phuthak lam the paklang Ingnam Raikom Asai Khatum Deadle Thengpi Thengprang ke Raikom chot nang jikali bonta epranga ki sungpen ka chepa jok nang jai ka che char mek dosi Raikom dunsi An so se thengpia klim ke epen kalana pon thunang jalam the coordinator Inghia sang hopen lam the jai jongsi thengpi thengprang ke Raikom ave lapen ke epon ave pulotang te mo surihinira plikebra pho aningkan mate 2045 aningkan anke pir thelong arni ke so oxygen ka dure pen chenglo akhem setami nang doji pasi son thana tu pen ke thana lam pachini Lason tak taxi Karbi Low Charlie Asong Manja Roatum pen World Environment Day ke talon arni pacheton dun si lang voku alang sonalong thengpiarong ki asai dengpon bang solong KSA Manja ro chunbang Jonason Bay Dihin chunbang Bharat Timung atum patirpi ponsi Langvoku Waterfall Development Committee atum along Humri damsi thengpia klim so ki asai dengpon lo Halapu KSA Bokachan District Committee atum KSA asai hemalong World Environment Day arni pacheton don si thengpia klim ke asai dengpon Only one art but happy pen KSA Bokachan District Committee hin pen Karbianglong rat phan kapachini lakela puhenlo thengpi le avete arve apora teng pen jangje oxygen longle pollution khangun e lasinali tum jongsi e rong atheng pi pet lote rong kepen rong ingkoi ipon bek nang ji pasi KSA BDC chunbang desoi teron maipu rajuing leng lapen ari sang khotum pachini pon Lason ta taxi KSA Koilamati arotum penta World Environment Day keta London Bang solong KSA Koilamati aro maipu podium tisro abari mamaipu Rafael Terang atumpen Japonsi Koilamati Market Complex pen kidu be arong towar suding thengpi arong ki asai dengponlo Labang solong Karbianglong Environment and Forest Department Silonijan Circle atuma phanching kisi thengpi arong ki ejia phan pipa jerdong Hamran pen Daniel Inghi lapen Bokajan pen Ananterang Karbianglong live Karbianglong Autonomous Council kilik nangkili jiaphan penarani sivetlo Bangsong bong BJP asong atum kilik kapachet hang jiaphan Chief Minister Karbianglong nangki sunasonsi Congress asong aphan vote ki hang jiaphan pura MP Gaurav Gogoi Karbianglong nangki sun Karbianglong Autonomous Council kilik nangkate bok heda jok Congress Rachari asong tumta kilik kachepa hai ponji aphanpura Kaliapur MP Gaurav Gogoi Karbianglong anwangsi a constituency tinalong vote kerega mai padopon Lasonsi kedamtang vosik ni phai pho arni nilip constituency along Congress asong pen ki thurun Samsoning tiaphan vote hangpi tekanglo Bangso hut MP Gaurav Gogoi kaning jeke Karbianglong thei sotum honghari tame Christian tame ning isibetsi dolo Bonta non BJP asong atuma bangke thei so hijan kapachar vopen aja kong kapabobji aphan asona sailang no nang claim loposi ar bokpon
শুনিলে এইটোৱে এটা প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰখিনি কথাত যুক্তি আছে আৰু আমাৰ কৈ যোৱা কথাখিনি ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কথাত আমাৰ মাত্ৰ তিনিটাই হ'ল প্ৰথম হ'ল যে চেমচন ইংতি ডাঙৰীয়া এজন উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী আৰু আগন্তুক দিনত এজন আদৰ্শ জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আজিয়ে তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিছে যে ৰাইজে যেতিয়া বৰষুণত তিতি আছিলে তেওঁ নিজৰ মঞ্চৰ স্থান এৰি ৰাইজৰ মাজত বহি ৰাইজৰ কষ্ট তেওঁলোকে বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে দ্বিতীয় কথা হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যে আটাইতকৈ আমাৰ সমাজৰ মাজত আমি এটা মিলাপ্ৰীতি মনোভাৱ বিচাৰোঁ কিন্তু বিজেপি যি বিভাজনকাৰী ৰাজনীতি কৰে আজি কাৰ্বি আংলঙৰ মাজতো আমাৰ ST সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ মাজতো আজি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্ম নামত এটা বিভাজন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে লাচনসি সৰুপথাৰ কনস্টিটুৱেন্সি লংসেতামি আদন MP গৌৰৱ গগৈ চিথৰ প্লুটসি হুমৰি দাম্পেন ভোট কে হাঙামাই পাদপন বাংসহুত পিটি আদং PCC আলং BJP পেন বাং ট্ৰক্সি UDFS asong pen bang pliara ratung Kongres along cepa ogdon. Halapu pinili thota duar baguri pen kache toydun Kongres candidate Rajan Ingtia Phan ke pahai vekje aphan pura Koliabor MP Gaurav Gogoi Basagaung PS along bang plotsi bagan aswatum pen Basagaung polling station along angton pen Kongres kevet labje aphan vote keregamai padupon. Bangso hut kedam tanga por mate non ke dobom a MSC ke claim kedam ke chok che phuthak thanpon. ইয়াৰ পৰা জিকাটো নিশ্চিত সেই নিশ্চিত হোৱা কাৰণটো তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেক ৰাইজৰ প্ৰতি ঘৰুৱাভাৱে যে তেওঁলোকৰ সহজ সৰল মনোভাৱ আৰু বৰ্তমানৰ যিজন MSC তেওঁলোকৰ যে কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰা নাই তাৰলৈ ৰাইজৰ যথেষ্ট ক্ষোভ ৰাইজে এবাৰ এটা ষ্ট্ৰং মেছেজ দিবলৈ বিচাৰে আৰু বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰৰ অহংকাৰটো ভাঙিবলৈ বিচাৰে আৰু 26 কনষ্টিটুৱেন্সি পৰা আপোনাৰ পাৰ্টি কিমান কনষ্টিটুৱেন্সিত ভিক্টৰী হ'ব সব আজিৰ তাৰিখত মই খবৰ পাই আছোঁ যে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন আমাৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙতো বিভিন্ন চিটত আমাৰ ভাল হৈছে ৱেষ্টত আমাৰ যথেষ্ট ভাল হৈছে তো দিনে দিনে আমাৰ পজিশ্যন ভাললৈ গৈ আছে Dolamara pen Arjison Rongphar Koilamati pen Samson Ingtila pen Langchithing pen Subhas Terang Karbi Anglong live Akerupa Jironali tuma phan apor ka chipi pen bertana ke langdon pot pini prime tam berta ke lapon sikang toniklo Audio